yamatangira ngo ese ngo kubera iki ngure ya mwana ngo mwazanye ngo kuri kamera ngo kuvuga gusa ngo mwama mutuka ngo yiranzi mutuke iranzi ngo kandi ngo iranzi ngo muzi ngo ko ari umukozi w'Imana ngo asizwa amavuta ngo umukozi w'Imana ngo mukaje ngo kumurama musebesha ngo hamwe ngo nakarakana ngo kakaraya ndetse ukisakaraya yajyamanye n'umugabo wawe se cyangwa hari cyaye wowe waramusanzemo kugira ngo wamutukwa umwana wundi uko wumva ko batogutukira umwana wawe niko tokwamufata ako kana gute. Hello guys, twongeye twagarutse kuri ya channel yacu mukunda cyane ya AATV show. Gibisanzwe murimo murabibona na ejo bundi nagiye kugira anti yambona abantu ngo kebana bino muzi cyongereza ngo mwaheze gusa kuri hello guys bande kona nga biso to ebi anglais biso to abana Congo toloba kande français olingi koloba français viens chez moi, je vais te parler français parce que moi je suis francophone, je suis congolaise. Chez nous on ne parle pas anglais, hein? Il faut comprendre quand même. Si aussi je te parle, toi tu ne peux pas écouter. Si tu as envie de parler français, viens chez moi, hein? Au lieu de me parler en dehors, ok, émergence, toi tu ne connais pas anglais, chaque jour c'est hello guys, hello tokobina mabinoya, Zambe nanga. Oyo zali Zambe nanga Zambe ya solo Zambe nanga kina manu bakere ko ngo kumuriro ha utangira kose ikibazo noneho mwene data mfitangani nkahana wa zari don't worry chez moi okoyeba lingala uzarimenya okay nawe emewe ni metre ndeko nanga metre na lingala okay na sepeli pona lelo tozana pokwa awa na Nairobi na yambi bino nyoso batu bazam ba pay mipaya ya wapi na wapi bazana sijui na Amerike Europe Afrika Asia wapi bino nyoso na pesi bino mbote na bino tozonga na Kiswahili. Amjambo nyinyi wote wa Kenya wa Kongomani wenzangu mahali muko sijui wa Tanzania wa Burundi wale wote ambao hawasikii language ya kwetu kama Kinyamurenge na wapea salamu sana. Nimeona upendo wenu ambaye mnatupenda kutuonesha sijui like comment pia na hizo subscribe. Endeleeni hivyo kwa kutuonesha hiyo upendo. I love you. Je t'aime beaucoup là où vous êtes vous tous. Je vous aime beaucoup. Alors je suis avec mes amis. Comme vous connaissez chaque jour, je ne suis pas moi seule, je suis avec mes amis. Alors, tu vas te présenter devant de notre amis. Ngawe ndashaka kuko mugenzi wanje abibwira akabimenyesha uwariwe. Then ndaza kubiyegereza twiyegerezanya twese shuti torero ryacu umushitsi wacu rusange duhorana iminsi yose nk'ibisanzwe. Karibu mwene data. Kibisanzwe amazina yanjye ni Ikundiro Yamenye nkabandi umusegege wamase ku ikoti kabandi umudamu w'abakobwa beza cyane. Amena badafite inengeri yose. Haleluya. Abantu ni bakomeze bambere bamanyana bakugane nta mutima mu mfite nta mutima mu ntunga tugira abantu bipembe none nabano mwese mufite umutima kuri njewe mubi namwe numanuke nimugire umutima esokari ni manuke abadufitiye ishari mwese turavuge ngo mwihangane ni Yesu wabikora ni impanuka babayeho namwe mwebwe twobagaye none ndabihanganishije umukomeze mwihangane. Murabona uko njewe kuva nafungura channel sindagenda ku macane y'abantu ngo nirirwe mbatukaho nirirwe mvugaho uwo mwanya ntawe mfite kandi simfite kwinjira mu buzima bw'umuntu kandi simfite kwinjira ku macane y'abantu. Haleluya. Wese yafunguye channel afite intego yiwe rero intego yaje jewe ndayizi rero ufite umutima mu bikuri twebwe wowe ufite ishari nawe uzagenda Imana izakugirire neza nawe uzagira umutima mwiza nk'uwabandi. Nuko Yesu akomeza bagirire neza akomeza guheza umutima ushira turaso ku mubiri ukomeza ugubwe reke kudugisha iyo hypertension base
turi kumwe n'ubutumwa bwacu kuko muri kubibona hano imbere yanyu mukomeze mugubwe neza rero turamwiyegereje nawe nakomereza aho ngaho abe nkuwibwira aba bantu bacu yego murakoze kuduheza ikaze amazina nk'ibisanzwe banyita Nyampundu Penina Musinga kamwishwa wabasama uyu muntu yavuze igifaransa umuntu uri inyuma ya kamera we karandika ivyo yavuga none abantu muzoze ihangane bazoze kwishuri twebwe twaradututse twahezega muri aro guys kandi je mu gutangira nubundi natangiye mbabwira ko ntazi icongereza none abantu umukongomani ntigize icongereza nize by force tuzovuga rero wagize agatima gahagaze ukaba utawushira turasoko mu biringo mama Sara ntazi oya abantu ntibazomenya icongereza afite kuja ku ishuri kuciga vuba sitwana kivutse vuba byihuta kindasubira ku ishuri kuciga amplice ni language igize yihuta gufata cyane none ugiye umutima wa Yesu nawo uzashira turasoko mu biringo ntawazo kugirira kubera iki yayi mucanganye kamubuza amahoro yenti gucanganye niki kudakeye mugani uramuvuga butumwa wacu umutima wawe nawo uzuca kuwabandi niki ko maraso atarimo guca umutima ntuce kamutubuza amahoro turakuramukije cyane ugubwe neza kirazamuka ku munsi ku wundi turashimira ba pasiteri bacu bari iriya tutavuze dushimira abavandimwe bacu nabo bari hariya hirya tutavuze dufite inshuti wowe udahari bariya barahari uyarahari nimba utakunda haraba dukunda agacano kanje wowe kanaka ntuha uruha ngo umira ibitotsi ntibikiboneka ngo ni hejuru ya TV show bana kindi agacano kataramara mundi ifite amavuta maye waje kataramara n'ukwezi kumwe matao kita eko matakaka matao eko matakaka rwawe wahagaza agatima karahagaze matao kita eko matakaka pona iyo ndimbo tugomba kuyiga ndayibiki kuzamuka ku macano z'abandi tuza kuyawe Imana yaguhaye gira umutima ugume hamwe niki kwagize pressure cyane uko agatima kawe kahagaze rimwe dutangira kugira dadaro biragenda umutima umuntu wagira ishari zitarinjira tutaratangira kubara tubari ari mu kwezi kumwe arakeketse urakesetse wagakwe tuza ahora agirana gusa ibibazo ku macano ugeza natera imbere uzishima aya namavuta icyatuzanye hano tago twe twaje guhangana n'abantu kandi twaje guhangana wese ari mu kazi ari muri jobu mutuze ngaho rangiza mwene ma wari utararangiza nubwo twaguciye washimwe nikaho mwagize amavuta y'ikiringa uyu munsi ni nk'abintu bimeze neza umwanya n'uwawe mama mwiza uri muri jugumana turagukunda rero uriya mutu wawe wandika ikiringa nakomeza yandika mu kandi kanya ndaza nanjye ndakomeza turagukunda turi bakuru bawe tuzahorana nawe twese tuzopfana amena ako kantu twese turi abanyamurenge twavuye imurenge tugomba gukundana tugomba guhagararana mu bibazo byabaye yego olinga te o mata o kita te nahise nibagirwa naho twatugeze ryabaye byinshi wari kwawibwirana kuko nuko none inshuti zacu mukande subscribe samara kama novaga kanyota muzaza munadupostingira abantu so tugenda tuvugana nawe kuri WhatsApp haleluya kuzosa tubohereza linki ya posting dukomeze dutere imbere amena okay bantu bacu rero mudukurikiranye rwose akakara kahaciye kugira ngo tubanze tubashimishe nk'ibisanzwe n'ukuri kw'Imana turabakunda cyane nta muntu twanga kuri channel yacu umva nje narababwiye ngo nuzaza untuka mu gitondo kantuka saa sita kantuka nijoro niyo breakfast yanjye lunch na supper welcome ndabikunda cyane ubu bibenyereka kuko saa 24 uburi kumwe nanjye kuko urankurikirana ukamenya ibikubangamira n'ibitakubangamira nje rero ubwo birampesha kugira gute
Byose kakaba karinjiye kuko wagize gute wakubiseho imbone y'ijisho. Iyo mbone y'ijisho ndayikeneye cyane kuri wowe titaye ngo olobaki boye makambo ya kufingana esi la kala long time ago makambo wana kufingana mama tika makambo wana buzoba ya kubanda kufingana penja iza bente ibyo gutukana ibintu byo guhangana byarashaje Ibyo bintu byarashaje cyane zego n'ibiz'abaturage ibyo bintu n'ibiz'abantu batiza n'ibiz'abantu batafite batanagenze bavuye iriya olongwe na mboka ukiti bamanuka bisanga i Nairobi arikanga ubuzima yikanga ubuzima nyine ubuzima burahindutseho gatoya arikanga me biso totambola ariko umuntu wagenze mabena malamu utwe tuzi bibi ni byiza ndena lobiboye sobanuraga yaravuze ngo botika kama makambo akofingana mureka amagambo yo gutukana tozana bundeko tugire ubumwe na bumoko ubumwe n'ubuvandimwe aha nde musala matamalamu niho akazi kacu kazamuka neza meso kiyoye kaka na chano nimba uje kuri chano po kaka nazua kaka ya moninga nayo ukaba uje nishari rya mugenzi wawe oko matate ntago uzazamuka okotikala kaka na se uzasigara hasi baninga bazoya bamati batikiliyo kaka na se abanga baje nyuma bazazamuka wowe ukomeze usigare hasi Haleluya Amen Haleluya Amen na lobiboye aravuze ngo moninga nanga umugenzi wacu omoni eloko wanezo sala yo icyagituma ugira ubikora gutyo bengana muri wirukane muri wewe sika molimo mosantu ekambayo na kombo na Yesu Kristo turavuze ngo umutima mufite ubugende mu izina rya na ukiposa ko sambela yaya agize umutima wo kugusengera tikana sambela nani reka gusengere yawe nkolo masiya na bengani molimo moko oye ezokende na chano wana pona kofinga chano na biso awa Zambe tika molimo mosanto bengana milimo mabepo na chano na biso na lobina tango ya lelo na pokwa oyo ya lelo molimo mosanto ekende na chano wana elela kalisusu te elia kalisusu te bokaka na biso toye aho ariko mana we haleluya Bishop wacu yafashe Bishop ariko mana arasenza fatwa no gusenga narindangiye kuzuzwa none mfite ababi kwishirwa twacyo batagira umuntu umwuka we izina rya Yesu izina rya Yesu Haleluya amen vraiment lelo eza journée ya koseka uyu munsi mama translate lelo napokwa lelo uyu munsi nayo kisengo yumvishije ibyishimo nayo kisengo natikala mukolo moko koyoka yango yumvishije ibyishimo atarigeragera ndeti ndingaka na sambela nibyo bitumye yasenga Imana vraiment moko mu masaha amwe pona ko sambela namona ka na ebite yaza yumva yasengera abantu mu buryo butandukanye me ariko pona melili mabeza na maboko ya batu kubera ubu abantu bafite mu maboko yabo ezokende zokitisa nk'amakasi ya kusambela kiratuma yamutera kubasengera me boeshuwe ariko mwaratsinzwe boeshuwe tosukili na pokwa lelo naho ngaha tugarukije ubutumwa bw'uyu munsi tokeyiko solola na bino sikoyo none tugiye kuganira namwe okay reka twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi nshuti mukundwa amakuru cyane ma igahorora murakomeye kabisa ariko igahorora hari heza biteye ubwoba uzigahorora tukigenda mu gishanga yewe gutoragura hajya mu turura ahantu batwitse wagacwawe harakumbuwe
tugashika tugakina amabuye badutumye nimbuha umwana waje ariko iwacu ni heza mana abantu bakamasanga urukuri none nza nibukwe umunsi umwe kutamenyaga imbwerere murayizi ni ikintu kiza kimera nk'imineke usanga cyane kereye nanoga kubera impamvu yo kutakimenya dusanga ahantu hamwe cyaragiye kiraneka namavuga tumve jewe nizi nkwizira gatsindwa nari maze gutoragura ikiba cy'urukuri none amaze kugitoragura namavuga tumve jewe kandi niki kiba cy'urukuri ndatwarira mbwerere tuje kwirisha umutsima tuzi ko wacu bakazarisha urukuri bakazarisha umutsima n'imineka ko umwana batazamenye bisha n'ibishiriki ahubwo ntazi ko bakazarisha ibirayi n'umutsima imagine iwacu ga noneho gakiriya za rubaratina za hehe nukuvuga ngo wariye shu n'umutsima mwabaga muri nk'abakire n'abandi imboga zari prefere n'ibirayi ariko zakaza bigira network namagenda kuri yansina yahiye yayambwerere sengenga gushishura ko gushura nawe shishura nawe iyo mbwerere ndizishishurka ako nawe uri gihumiza yakwishe yewe nukuntu cyakise cyamukenekerera gutya hantu kunsi negitoki ukamugira ngo none sinzi cyabaye amazewe noneho ukamusanga hamwe imbuhu zabaye zaje iki ko murabyibuka namwe biteye ubwoba maze gutambutsa cyakiganiro noneho wa mugore wikusipusi ntavuze yamatangira gukomantinga gakuje twavuze ngo batobiye n'abasenbarati nabageshemu tebazabura ku murongo n'ahantu mu makanisa bazagenda babakurikirana yama yandika amaguriro yose nacyo ndamwandikira mu gikariyo kudakeye ukwiriye komantere buhe bwoko uhawubwira ku mwana umeze nk'uwiwawe cyangwa nawe ejo wazabyara ko inzira itazibwira mugenzi ese uwiwawe nawe byomugwaho cyangwa nawe ubwawe cyangwa mu muryango akagira uwagwa muri ico kibazo nawe ubwiwega nabwo cyomugwaho nawe ntabwo akuze cyane kubyo nawe cyomugwaho kandi no mu muryango ntawuzumenya uzumenya ibyo uyu munsi ariko ibiri imbere ntawuzumenya shobora kugwa nawe mu kibazo nk'icyo abandi bose baba baguye erega turabana cyane abafaransa bazavuga ngo on ne sait jamais nukuvuga ngo ejo hawe ntuhazi uvuga uyu mugenzi wawe uyu munsi bwacya nawe bikamaye bigutahaho ni unipisha nipete mugane wa yandirimbo ya Rosa Muhanda ukagwanya mugenzi wawe ejo nawe bakakugwanya cyangwa ukagirira mugenzi wawe ishari nawe ejo ukarigirira ariko umuntu wese buriya njewe naje gusanga umuntu ugira ishari tatanye no kwica cyangwa n'uburozi kubera yuko umuntu wese ugira ishari n'uburozi ashobora kubugira kubera yuko nta burozi nta nishari ishani nibwo burozi kuroga si isumu gusarunga mu ngo cyangwa amagambo yonyine cyangwa kugira ishari ukarara utajyamye ukica umutima uhagaze ukamara wicaye wakwicura ukicurira ngo mama Sara wajyama mama Sara wicura ngo mama Sara yazaronka n'akaronkaronse tikagweza amahoro mu wawe ngo mama Sara wa brosa ngo mama Sara wagira ka fresher gatoya mama Sara mbese we ukibaza ese uyu muntu bite byiwe akaza guhamagarira n'abantu akatabaza isi yose agatabaza abanyamerika mama Sara akamaba mama Sara mu rugo rwiwe mugende mureke uwo mutima bareke uwo mugende mureke uwo mutima batavuze ariko buri wese ku ruhande aramba bamenye message kandi nabireka agatekana nuko razavyibuka ko ari igitangaza cyane n'amaraso azoca azaca ahora yije twe dusanga tunanutse kandi dufite umutima ariko amaraso arakeye uko wabona yeme hano tiyo uvuga ngo uriya ave mana yanje mpora ndibucya ngende bucye uko umuntu yo kuvuga bakikuvuga muri kino gihe ukagira ikibazo nababwiyaga muri ngara ngo nazakana pressure ataka kandi utavugwaga nti uwanze kuvugwa yaheze mu nda umugore watinze kubyara bazabazanye se ko yatinze tarabyara yabyara abana benshi tese uyu ko ni mukubyara indaheka n'ijoro n'igitondo yabyara nabwo yabatavye uzubyara ngo yagize ikibazo cyo kubyara buri munsi cyane buri munsi kandi nabwo kubyara ngo yinguriya nawe yabuze urubyaro
ngo yarabashogoroye bose yaje gutahare yari insangwe iwabo none uko abantu tuzabafatira oye umuntu no gukora icyo akeneye kurebera ku muntu ayaye amaherekezo uzuyiha wenyine niba uzaza bucyo kumva umutima urakubwiye ngo jya umutima waraye wamubuye utaratibu kabisa niyo ngo ukeneye kurya nyama cyoma mama wirukanga tugatinya ngo baragusanga ku kabare ngo ku muhanda cyangwa ku uzamugenda urye ya brushette yawe umara wikonere mu rugo mu wawe utazi ujyana arangije gano no harakomandaga mubwiye gutya numva ngiye kunsubiza ukutariko namamubwira tumve nkubwire twebwe kuri ya channel yacu twaravuze ngo tudukunda ngo baravuze baragiye zaracitse zaragarutse iyo kipe tupendangi yamatangira ngo ese ngo kubera iki ngure ya mwana ngo mwazanye ngo kuri kamera ngo kuvuga gusa ngo mwama mutuka ngo yiranzi mutuke iranzi ngo kandi ngo iranzi ngo muzi ngo ko ari umukozi w'Imana ngo wasizwe amavuta ngo umukozi w'Imana ngo mukaje ngo kumura musebesha ngo hamwe ngo nakarakana ngo kakaraya ndetse ukisakaraya yajyamanye n'umugabo wawe se cyangwa hari cyaye wowe waramusanzemo kugira ngo wamutukwa umwana wundi uko wumva ko batogutukira umwana wawe niko tokwamufata ako kana gute uwo muvuga butumwa nimba ari umuyumbe nimba ari ukuho wabivuga yamenye amavuta kandi umuntu namara kumena amavuta akagaragara muzamureka shigwe muri mutagira ubwenge ngo Imana zagaute izoduta cyane se yabuze kugira ubwenge nk'umuntu waje mwivuga butumwa agenda yiyandarika ikibazo nicyo kigiye kugaragara kuri ura mwana ngo yaye ngo se ngo ntiwategereye neza ngo record ngo iravuga ngo ariko asaba ngo nimero ngo kuvuga ngo agire gute ngo ariko asaba nomero ngo kuvuga ngo aje gusengerwa ngo ariko ngo suko gusengerwa ngo arakeneye ngo ura mwana ngo numutego ngo ariko ashaka ngo kwinjiramo ngo yiranze ndetse gute mawe ishaka umuntu furane nta nimero mfite uburenganzira bwo gushakisha inimero ziba nkazimusaba ni nakura mwana n'ubundi yafashe systeme yiwe akoresha iki hashaka inimero nase wari kugira ngo amuvugishe mwihewa cyangwa iranze aribwira ko uyu mwana amushaka cyangwa ni muri la communication yari kubanza kuhaba biciye muri zira nimero ura mwana yari ko ashaka ngo none se ngo kuvuga ngo amenye ngo nari amakuru ngo yo kuri hotel ya Yajacshon ngo ayo makuru yarayakuye tumve nkubwire no uko kose aho hose bari ko bagana kwari kugira ngo bumve icura muvuga butumwa wamenye amavuta n'umuntu bujya akomeza kuyamenamena nejo bundi hatazagira ikivuka kuri ura mwana ngo ayaye ngo suko ndamubwira ati ntacyo duharira twariko tuvugana n'undi muntu uri hanze se mvuga igihugu arimo yamavuga ati jewe nk'umuntu nimba unyubaha fura mugende mushakira ura mwana kugira ngo dufobagoze iki gifobaga cinani cyuyu mugori wabaye gitangaza kuri ura mwana mugende muzana ura mwana se abasigurire impamvu yafashe ira nimero kandi yaranayivuze avuge n'uburyo yashakishije uburyo ira hotel bayibona ya Yajacshon ndavuga ati ubusa nabwo n'umwana wacu turahorana saa 24 twege ntidufite kuzamuvaho ahubwo mbabwire n'ikindi dufite gukorana ubutazaruha duhema umve abantu bari kwandika muri inbox tubaye tubabwiye sibyo gusa umwana wese w'umunyamurenge ntabwo ngo umuntu yagize ikibazo ngo aribwo tumutera amabuye ngo bamujugunyewe kandi nufye abantu bagira ngo turamukoresha ahubwo uyu mwana turi kumwe ntabwo dufite gutererana ngiye gufungura channel yanje babwira ko kandi ngiye gufungura channel yanje ko si yanje turi batatu amen none ga inshuti zanje inshuti za AIME za mama Sara nawe yitwa AIME yego muzoza mukanda subscribe nubona gusa cyane kugeze imbere wamukanda mbese wamusharinga n'abandi ndaje mbakubwire bana abakristo bose bari kuri iri torero bose atabuzemwo n'umwe nubona cyano nshasha gukira dibutse pop wamawirukwanka bonyeza to bonyeza gusa akakujya uyu n'umwana wacu mureke ibintu z'amatiku mureke ibintu byo gutererana umwana ngo mumutera amabuye nk'aho yakoze igitanda ngabasobanurire gatoya kugira ngo ariko twarasobanuye gusa abantu n'ugukomeza gushaka ndamakuru gutikuza mbese nuko kugukuramwe ayandi magambo narababwiye ndavuga ngo inamba ya iranzi siwe wenyine yayimpaye ni umuyumbe mugenzi we iranzi na sota ukare nyuma ntaguciye mu ijambo mama
ese ko hari n'undi mugore wambwiye ngo ejo nawe azaza ahangaha ngo nawe ngo mwatatse cyane uyu mwana sinakweretse ya message ngo azana kugurira iki ngo soda ko waraje ahangaha ngo nawe ngo aracyafite kuza ngo uko nyine Iranzi yabigenjeje atereta uyu mwana nawe niko yabigenjeje kuri we ati nawe araje none mwitonde life muzaje mubone ngaho ijambo ni ryawe inkuru niyo tuzazira cyane nuko Iranzi nasohotse materaniro ari ugiye kubwiriza mbwira umuntu bari basigaye binjirana ariko none nawe ni gute atari mu gukurikirana kino kiganiro barenda ndaza kureba neza muri turamusengera muri ingasa nawe yakoze kandi ganaje kundagiye nawe yakoze uwo wampaye inamba ya Iranzi none ndavuga ati nkeneye inamba ya Iranzi nkeneye ko azansengera kuri telefone ndi umuntu wa Kinyozi singira umwanya abantu ba Kinyozi bese Nairobi nibyo si ibintu zo kuvuga murabizi imyanya yacu izibura cyane aranga ati ntakibazo we fati yanje unyandikire ningera kuri wifi nanje ndayigutumira arayintumira umukozi w'Imana ndamwandikira mwandike nka saa 4 mu gitondo cyo kuwa mbere nibwo yampamagaye dutangiye kuvugana baramuhamagaye ari umwana ariko akurikirana ari wagwaye cyane ibyo bari babivuzeho mama ntuyirirwa Junction kwa turi kumwe na mugenzi wanje turi mu nsi tugana na Iran none nabwo we gusa utumwikirize tumumwanya tumenye umugabo itagamije niki soke tumuhereza umwanya niwe abantu benshi mwamukomantinga umwanya Junction abantu batazi Junction naje ubwaje nariko mwikiriza ko sinzi Junction tutagera tugiye Kasarani cyangwa dufatira imodoka ya kabiri naho Junction simpaze naje twariko tumwikiriza kubera ko twere twumvishije mbese abantu bagende bave ku mambo y'uyu muvuga butumwa n'uyu mwana nimukomeza kumubona kuri za kamera ngo igiti ntikiza cicishije baza utegere mwana wacu cyane no kuri kwimana uyu ni muri umuna wacu abantu mugende muve ku bintu bya uriya muvuga butumwa muve kuri uyu mwana muve muri utwo dutiku muve muri ayo magambo ngoko murabaza ngo Yajacshon ngo mubona turi kumwe tuzaba turi mu kindi kiganiro gisanzwe natwe ubwacu ntabwo dufite uwo mwanya wo gutinda ku muvuga butumwa n'uyu mwana kandi warabivuze warabisobanuye nta mpamvu yo kongera gusubira muri bino kubivuga nuko utarabo bantu commentaire ubwawe mwana wacu tukongere gusubira muri aya magambo ngo wongere usobanurira abantu ABCD yuriya muvuga butumwa kandi nawe tumwemeza ukuri nashake ntazi wabivuze irya mbere barabyumvise nta mpamvu yo kuma gusubira mu bintu kandi kuma kubisubiramwo siko gutruva siko kumvisa abantu kandi siko tarabyumvishe Yesu azaguishuri kandi rero nawe ubwawe gutuma Iranzi ingeso yiwe icika guhera uyu munsi tuje kumurika abantu tubabwira ngo iyi nkuru yawe guhera uyu munsi tugeze akadomo ishire uno munsi turi tariki sembere s'ishuri 14 maye wanje vuga ubavuze gifaransa nous sommes le 14 no munsi ni 14 guhera uyu munsi mwana wanje wari wo muri umuna wacu uri umwana wacu w'umunyamurenge dukunda nawe dukeneye uko ejo uzashakwa kandi dukeneye ko ejo nawe uzagira iterambere ryiza hari ukuntu abantu babona iyo wagize ikibazo bakama bagushaka bakabona yuko hari umuntu njewe yambwiye ngo kuriya nguriya mwana ngo nubwo mwakoranye nawe ngo kuriya ngo utazabona umugabo kuki utazabona umugabo Yesu uzukuri n'impamvu yatumye nandikira Iranzi pepo shindwa none muri umuna wacu guhera uyu munsi ku itariki 14 z'uku kwezi kwa 10 turafunze iyi nkuru yawe n'aya muvuga butumwa twaje kuyimirikira abantu ngo tuyibwire ngo irarangiye tukongere kuyivugaho nonde muntu uzaguhamagara uwo ari we wese ngo ase kukubaza ino story y'uno muvuga butumwa ubabwire ngo iyo ngiyo yarangiranye na cyagihe zaba expired izo warabivuze barabyumvise nta mpamvu yo kubisubiramo ubuzima burakomeje kandi Imana izaguheza umugabo kandi Imana izaguheza umugabo ni umutanga si umutanga Imana we yamubonye ari wa mwihaye icyo akoze ngo we yamubonye ngo yaramwihaye ngo yamamufatiranye aramubwira by 5 by 4 uranshaka atari uko ndama nitwara no mwanya
nicyo cyambere gitangaza ubona ni yari igihumbi ejo nivyo n'ubuzima bwiwe ariko wewe babitinda ariko no kugira ikibazo ni ben kubera ko comme Yesu toi azi impamvu twavuganye na Iranzi ntabwo ico no kugirira ikibazo tukaze nongera kubivuga uyu muvuga butumwa ukomeze umuvuga twaje gushiraho agasaraba kwamagana iri zina ry'uyu muvuga butumwa nawe twaje kwamagana kandi twemaganye n'undi muntu nawe aho kuvuga ngo sore ikiganiro ciwe akamafisha n'ifoto y'uyu mwana ivyo bintu niho kikurya naringe kukibagirwa ko kantu wewe nguhaye enda boreka nicare neza mbaze ko nawe uyu mwana nawe yivugire nguhaye remarque urayizi nguhaye mitindo ya suka ijambo rya nyuma kuzana ibiganiro byawe uzubizana tawo bikubujije kuko ufite cyano yawe ariko kubizana uko bizanye ugakubitana n'agafoto k'uyu mwana papa likamboni nozoluka kurashaka ifaranga by 5 by 4 kwizina ry'undi mwana cyangwa ku ifoto y'uyu mwana nimba biganiro je umukubitana na Penina nimba ngabira koza akagatendo hazi ifoto ya Penina nimba emagize gutya hazi ifoto ya Penina why look papa nononge kubabwira n'icyongereza cyangwa nimba ugiye kuvuga kuri AATV kera washizeho ifoto y'uyu mwana hamwe n'iro yamuvuga butumwa cyangwa ukama wandika titre ukayandika y'uyu mwana icyo udashaka ko bagukorera ntukagikorere wowe ni nkamishiki wawe vuga kuri ba ushaka kuvuga ariko urekane n'uyu mwana uyu mwana ejo mwana w'umutangaje nagiye kubona kuri stati yiwe mbone yashizeho ifoto ya Iranzi ifoto ni mvuga utumwe uvuye i Kigali ni ifoto yanje nonoga ndagitegera ngiraga wenda ni swaga za ziri hano nsanga ntawe bihuri none ganya abanyamakuru bene data mugende mureke ifoto yanje abantu twakoranye ibiganiro mugende mugizo faranga sivyo izo faranga umwana wacu yarazitanze abantu tugende tunyugwe n'uwo yahaye ikiganiro natwe twihereyeho rero iyi nkuru kugeza uyu munsi yarangiye mureke muze twazanye umwana kugira ngo tubabwire kuko inkuru iri bien corotize muvuga butumwa ugende ubireke ibyo bintu birangire umurikira abantu ko izo nkuru zarangiye Imana zaguheza umugabo uzashaka kandi cyane mutoya wawe uzamutoya kandi uzatunga uzagira byinshi azatunganya guhera uyu munsi wa mugisha Imana ugutaheho cyane nawakiri n'ukuri ntabwo twakwemera ko umwana wacu w'umunyamurenge mukomeza mwese icyo ntikiguye pressure abanyamurenge gaye asohoye ikiganiro yanditse titiri Penina Hanze niho surebwa nimba furaha yagasa amakosa ngo ni Penina genda ukurikirana na furaha rekana n'uyu mwana w'umukobwa cyane rwose ntabwo bizotuma bizobuza ko bazagukanda subscribe bazagukandira kubisanzwe kuko wari usanzwe ubona ifaranga buri kwezi ariko umwana mumuheza amahoro n'umuvuga butumwa dayeri mumwihorera haragubwe neza yaranagiye ntawo kibahanga nubwo toba yaragiye ariko ibintu zaranashize takitagira iherezo mureke umuvuga butumwa mumuveho kabisa none akakara kaciye bantu b'Imana turakomeje kubashimira kuri kuma subscribe mukomeje gukanda ndetse na za commentaire zanyu ndetse nimuzaza mubona ibitagenda kuvuga ngo mutubwire nabi turi bari umuntu abanyu turi bakuru banyu turi bashiki banyu turi abana banyu turavukana twese turabana muzaza muvuga ati bana bacu mwateshutse ahani mugende ukundi mugire gutya ni mugire gutya naho nuzaza ugenda mupango wa pembeni nti tuzaza twamatukumvana cyangwa ukaja kuri kamera ukaja kuvugira hirya nimero zacu ziraho nyine kuri ico kiganiro uzaza kureba uzaza wamuhamagara cyangwa uje mu kiganiro ndabizi ko ufite inamba yanjye uzinyandikira mu kiganiro inbox ya ikibazo wahuye naco intambara wahuye naco uyigire inbox kimeze neza ariko araho bateshutse ariko kuza kuri kamera ukaza sihunkosora sihumbwirira amakosa yanje nawe genda wige kugira hadabu wigire ikinyabufura kandi wige nawe kuguma guhangana n'abantu sibwo buzima kandi sibyo biguhesha ubuzima bwiza wahanganye n'amacano menshi reka kuguma guhangana rero genda ugubwe neza ufite amanimero yacu araho munsi abatazi nimero yanje 07 960 83 270 iyo niyo nimero yanjye uzayishaka uzambona rero uzareke kuza kumbwirira kuri kamera murakoze naho butaha